nakin ahian lo thei lovin kuman thare kanan ti lai kara khan kan bo chiat kan dan siam nge ya kha kan bo chiat le te alo ngai theya entinan dar kar chan ve chu zan lai dar som pakhat atanga dar som pani inkar he mi chu ngi chu han phal rai ang deu type te po khaleng ta sela prohibition bill ani lovani ti ha kan hriat poimo a kan regulate don ani du dan dana hal ani mai thina dan hi kan han siam a thale meya amaro chu aken ko lama hi kan chaklo chon dan hian zia nei thin lova kan han dan kan siam nga ta hian hei regulation bill kan han pa sanga rules se kan siam nga helai po penalty a te po anoi kha thleng an choi na tur public servant a pheichuan a oma kanin ti tak tat theng em hi khapringot ni lovin he dan nuaya hian mumal taka dan nuaya ati dan te po a theidon abi se ni na langa chu he dan te po hi a that na ni kan khia a thalai ti mei te kan thalai ho kan ti tia kumri thla jana khapani sia ke ni te po ngoi ren kan lo hal ve fo ni tun ma te ka chuan tun ku ma te po khan khapna dan anan tia drone ten anan vil kuala tin kan mi zo tam tak te kha police ate la kan nin ko ta ten kal nin ka sia chu ti ni rol chuan diwali a kan nge ni samrai full lam te po hian an hal ri du pa in zu ya chuang si lova kan mi puite tan che blut tu ka siam hi thare me em khovel tu ver han da kila kum thar lo her new year bor vela fireworks tam lut tu mai engkim mai tun la ya kan hu to a chu ti la chon kan nula tlang walte an tui hal ve to a chung la kan house leader in soidu anem o ngai lem do mo ti lam chu kan han hoi via vani alepu speaker soidon chuan anoi de uzok te soitur tam taka omanga wena speaker khonga in kan home minister kha min la jon chan lo lai ka zo na kha pakhata oma kan dan section 2 a khan child hilfiana kha not completed 12 years old tinia Juvenile Justice Act 2015 Act of 1986 a hianin under 18 years tinisia hello mome BNS section 21 a khanin nau pang chukum som pani chin ati tlat maya legislative business akan kalanga wen a hian government bill pathum kan nei dona bill copy te hi member nena kan semlok vet toni kha the Mizoram regulation of fireworks bill 2026 chu abil nei tu who ke sap danga minister zom takin hausa introduce phanna randil selai lo somangu who speaker iphalna le he hau zom takrem tinain he kabil the Mizoram regulation of fireworks bill 2026 he house zom takinanga itua pompui turin tan introduce ola bill nei tu minister zom takin hausa introduce phalna randila kan phal sakem le kan phal sak chuan ron tuna introduce sela sei ho turin ron move phal sela lo somangu who speaker kalome wena bill kan putlu hi kan fet landan olsam taka chon halpuah khapna bill ani bera halpuah le halmoi hi mihring riselna tan le kan environment tan a thalawa chuti rualin mi puite riselna re environment ven him hi state sarkar mo khur ane halpuah le halmoi man hian boru ka ti bol lowa mi hring riselna tan hong thalo tak ane wang hian sarkar le tlom ngai polte mi mal than hem ngai ten
Halpuah le halmoi man hi tha antilova Mizoram sarkar poin kum sang ni pariat atang khan abikin hun pui Christmas le kum thar vela hian alo khap thin ane Halpuah le halmoi khapna dan mu mal tak kan state sarkarin anei ngai lo awangin Criminal Procedural Code CRPC mangle chumi nu a Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita BNSS nuaya District Magistrate ten khapna thu pek an chhuat thina amaro chu CRPC le BNSS nuaya Halpuah le halmoi khapna dan chhuah hian dan ken ko konga le thil ti sual tu hrem konga te du khop lo na om thin ane sarkar le tlomai por sang thu khom chuan Halpuah le halmoi khapna dan mu mal tak nei adua hemi bo zui hian Home Secretary kai hruain Halpuah le halmoi khuwa khirna dan mumal tak aum theina na ma lo la turin Working Committee on Prohibition of Firecrackers din anita a Working Committee on Prohibition of Firecrackers hian voi enge mozat meeting nein Halpuah le halmoi te mumal taka khuwa khirna dan tur hi uluk takin alo ngai to thina Central Sarkar nuaya dan the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 le the Explosive Act 1884 tesu omsa te po uluk taka zir ani a ma se Mizoramah Halpuah le halmoi khapna kalpui dan turatan chuan heng dan omsa te hi man arem chang chia lova hriatani Working Committee on Prohibition of Firecrackers chuan puak theithil explosive chungchang hi union subject ni ma se Supreme Court of India thupe kangin right to health hi India Constitution Article 21 na fundamental rights zingami mipuite chanvo ani angle India Constitution Article 47 le 48A in mipuite risel na ven himle environment ven him hi state sarkar mo phurna ani thu atarlan angin Halpuah le halmoi ko kherna dan chu draft the Mizoram Regulation of Fireworks Bill 2026 chu uluk takin alo buat sai ta ane Working Committee on Prohibition of Firecrackers in a draft the Mizoram Regulation of Fire Bill 2026 abuat sai Halpuah le halmoi ko khir konga sarkar chanbo sang nei tu tele chomngai por sang ai o te chuan uluk taka en ho le in tha ti tlan anita a draft the Mizoram Regulation of Fireworks Bill 2026 chu Council of Ministers meeting ni som pariat thanga sang ni som ni paruka chhop chhuwa ania Council of Ministers meeting chuan Mizoram Legislative Assembly a chhop chhuwa turin apomta ane he Mizoram Regulation of Fireworks Bill 2026 hi mipuite chanvo an hrisel na turte boruak thiang hlim kan nei nante phei khai rual taka khapna dan ken ko ani theinan state a thu nei tu te ba ka district le tual chungan thu nei tu te mipuite omjenei taka tho hu na tur aduan ani a Supreme Court le National Green Tribunal te thupek omjenei taka bo zui na tur aduan ane the Mizoram Regulation of Fireworks Bill 2026 hian he Halpuah le halmoi khapna mu mal takle omjenei taka kalpui ani theinan state level a high level committee din tur ani a district level a district committee din tur ani poka tual chunga local supervisory committee din tur ani poka anmo phurnate mumal taka duan ani a dan ken ko konga mi puita chanvo po tarlan ani bok the Mizoram Regulation of Fireworks Bill
2026 noya hian halpuah le halmoi man kol le zor khwa khirna dan mumal taka siam ani a hemi hnuai dan zom lo te laka thu boi siam dan tur le re khem na dan mumal taka duan ani ta boka dan bo chatu te poisa choi tir dan le lung in tan thenga khem na dan te tarlan ani bok Supreme Court of India chuan right to health hi India Constitutional Article 21 na fundamental rights zingami mi puite chan vo ani thu atar langa hemi ba ka hian India Constitution Article 47 le 48 a chuan mi puite hrisel la ven him le environment ven him hi state sarkar mo phurna ni thu atar langa hemi wang hian mi puite hrisel na ti chia a kan chen na bo ruak ti bol hlo tu halpuah le halmoi khamna dan tur the Mizoram Regulation of Fire Bills 2026 hi he house zom takin min pass pui turin member zom takte tran puina ka handil ani e pu speaker kalome le alomome minister zom takina bil sum changa se turna ite sen a bil pun bu chan emin han shil ta a tuna kan sei howanga member pakhatan minute exam e kanin pek leng le minute nga minute som minute nga mo ole minute nga kan tianga minute lia warning bell karon machine nga achome le tunga han sei ma sang le oh member zom tak pu e Brazilian ai lo somang Who speaker e vinia kan minister zom takin dan thar Mizoram Regulation of Fireworks B 2026 aron puluta hi athale in country a an sui ve kan tuma umjia chuan halpuah halmoi rocket bom tite tel chem kar helawa bom han te hi chuan ari shepa kom he ka du lo sim sim kai chu hey India rama hian state tam tak po hian hemi fireworks rules regulation hi anei lawa tlang puin DC10 kumtina order an chuathin CRPC 144 tuna BNSS 163 lo ni ta te tin section 188 IPC 23 BNS mang te hian order an chu mai thina chu man anitani chuan adana po hian Explosive Act 1884 chu mizoa Explosive Substance Act 1908 le Explosive Rules 2008 he man tlang pui ani a he kan regulation a hian a man dan fireworks man dan a regulation a local tu chung changa regulation tin a hal chon sales chung changa regulation ani a ta hian hey a sem na te atamai prohibition chekatchu ani maya tilaya hian startup nation kan ni mek la hian hemi hian low manufacture du te pon om theya manufacturing unit lambi soi tela ni lawa heng te hi telve sela thangim tite karirua omai maya chuan state level te high level committee te district level committee te tin thingtlang lama committee te and functions te ekan mu a tin asem dan turte public servant chungchang asem dan turte khatiang kha alokol tu ahal tu le alo zuar chong tu te akhan om vekani chuanin hei Diwali te kanan thleng lenga tin
Christmas New Year te kan an thleng lenga hetilai hi engtin nge ni kan danin rules lama min ron aron soidon kan la selawa hetilai chapter nga na hian exemption ti clause situ om vea hemi exemption hian 2002 the state government may by notification in the official gazette exempt any person or class of person from all or any of the provisions of this act, whether absolutely or subject to such conditions as may be specified in the notification. At the end, hey ngahian kan rule siam huna te emo nakina hian lo thei lovin kuman thare kanan ti lai kara khan kan bo chiat kan dan siam nge ya khakan bo chiat le te alo ngai theya hemi ya hian entinan dar kar chan vechu zan lai dar som pakata tanga dar som pani inkar hemi chungi chu han phal rai ang deu type te po khaleng ta sela ti kha ril ruo oma han soi zau na chu chu kan tel du'a enge po ni sela he dana hi dan tharani a state claim te nei nei lo tam jok om jinga nei tur kanan ni hi tha thovin kan sia amaro chu katilai kara khan hemi nei dan siam ngai kan bo chiat le ngai tur si angte ani lai kara khan inven na te chu kan nei athalo mo ti kha atan hem ngai na tila kan soi ve ni speaker lo me lo mo me tuan sei lang le me ba zon ta puke sha mo lo so mang speaker kalau me hey act na bill thar kan nei dona he lom om ka tia tha ka tia ka spot thu ma sain kan sei ve du ni mai ro chu khet thiam lo lai nikina home minister ina achang tu ina a soi fiatan zona ang reng soi phot ko du ni hemi the Mizoram Regulation of Fireworks Bill 2026 are hian committee chong thumin om hela apakhatna chuan high level state level chairman tur chu home minister ani anga I chuan district level chairman tur chu deputy commissioner ani anga village level VCP kha chairman tur ti tai hian kamu vani Masa itu lain village council hantihan ka page number in Jaglo chapter 1 section 2 definition clause I ka village council means village council constituted under section 3 of the Mizoram Village Council Act 2025 Mizoram District Village Council Act mga din hoka Village Council aniet atia masay helai dan chapter pakhatna section panhina khan it extends to the whole of Mizoram atile loisia tiangani chuan District Council area Village Council dekhi a huam le lowa pala a definition a hian so wang chon hi adik ber don mile huam tu lo ila a fuzok lo mo ti kha kru o mani a chan chu la ya chin ko sei tong khan Mizoram Village Council Act 2025 din Village Council te kha visiten ni atia anila autonomous council area village council som level kan nei vea hemi dan hanga din nan dilova an mani ADC village council act hanga din ten ni sia so ne halai hi chu autonomous council area hom thil lo nge thzok nga anile bel zokila hemi village council act 2025 or a village council constituted under ADC's Village Council Act tizongan da telila tizona theber zok lo mo tikha karilo omani
hei hi nikina achan chu village council te khi ADC area village council te khi chairman invam han poin o nan ti ve mayang thil thalam hlong na lam chu phur kidan thok veang ma se as a village council action vlak tur ra keni te chu Mizoram village council kan ni hinem anti le anga in tir thile chung lowang chu wang na pakha zok zok esten lunge kan ti anga district council area village council ho hi kan hom thil lo don nge ti kha khoi lam nge thazok wang ti kha home minister ka ri ro nge om ti kha min fe deu se ti zone angreng kan soi du ne abak zong chu thle tura ka ngai ve a ka zirman lowa ma se halpuak kham dan an ti chang khan kru lo om chu hey Christmas le kum thar don lai vela thil kha tam ber chu halpuak le halmoi ti hen ni dor kai the October tenge dan cha khom to wa khami ma khan lo khab la tu ran ya ma se khab lovin thalan du ve sia wang khan atam thiang biran chal homa halpuak te halzim te halmoi te hi ma se adon te pa sarkarin executive order choyen a khab le thin sia an khongai thak chu wangin khab ve ka chon tun tanga khab lo hi chu tha ka til hani ti pu speaker ko spot thugan soi ve ni lo me le no ko me tu tok deu to mi om to lo chuan kan men ba zok ta pu gin de la somang le pu speaker ko lo me Vawiin kan bill chatak mai alo chuak the hi lobam ka ti khop maya hei ka lo soi ve to thira tun ma changin kan member sen khat ten in riat sual deuh lai omang emo ka tia Vawiin kan bill hi regulation bill ti ani maya the Mizoram regulation of firework bill ti khania prohibition bill ani lovani ti ha kan riat poimo kan regulate don ani tun china gan firework khrim hi regulate lom me lova du dan dana hal ani mai thina veng tina adu apiagin kan hal pop mai ni hi kan regulate don ani maya chawangin bill satak ani donin ka thia alomam ka ti khop maya nia an soi tam tak zoga chuanin hei kan hriat ang khanin environment pollution te anan tia chungjinga chuanin air pollution kan ti te sound pollution kan tiang chi te le thil dang dang te po king tel chau maya tin dam lo hri se lo tan te po hianin har samna tam tak kan an siamani he hil fe na lama phei chuan fireworks hanti hian it's a colorful explosion in the sky used for celebration made from pyrotechnic materials tin hilfia pyrotechnics hanti hian chemical reaction oma chu chemical reaction a chuanin fuel le oxidizer anan in react khanin product tam takan ya chu heat still sa te light te sound te smoke te spark te khatiaron siam chu mai ni heng hi mihring tana hlom vekania abik takin heat energy hi liam tam tak kan tor pha thin ania light tiang chi te le khatiang khanin thil tam tak kha sound system kan tiang chi te tam tak kha sanamin siam ani chu kan regulate angai ani maya tuna hianin voine hianin he bill hianin dananga kan man te po hi min phal sak thei tura kan ngai ve ngot maya chulai chuanin rotna angring deu ni china member sam tak pujera ron na thawa kha mana po khan hela hian ka soi na satoni hey Christmas le New Year a hianin hal po hi kan hal thina Christmas a takhi chuan kan ti tam to lo view maya abik takin kum thar kan lom zana hian kan hal lo thei lova helai hianin minute somni bor ve hi chu window period hi in siamila a tha in ka hiatin ka lo soi to then designated location hi siamila halna bik hi regulate la halna bik kan sia manga chuda chuanin hal du apiang te sarkar ka isroina nuaya
DC phal na in kan har rui mai don ani chu dan hian min phal sak mai sela chuanin dan bo chia kan om don lova khatianga designated place ani lo kha chon phal lo bur veng tena kan hal chu chuang ti te phal lo bur mai langin tin veng atang hla de uder dor ate halta ilangin athat kan ringa tin hi ad kan rot nat viau na chan pakhat chu tourism lam ne na hankal koptir la hi thai kan ti viau mai hei tourism minister te pon om boka eng tinge kan tiang kan ti chuan voine hianin hetianga regulation neya han hal control system han hal takhi state danga pon om che ka ringlo tong to hal pop mai ni veng tin mai hianin kha pollution noise pollution ani pha kani ama roje keini chuanin innovative tak mai khanin hun khata a hal na bi kan siamila tourism mun tin mai tang kan hi theidon ni moi tham khopin til re reng hi mun khata kal khom in emo handa khom hianin alo moi maya hei pangpar kan tiang chi te po hi ama chau jana moi phak lo re reng mai ni ama chum hun khata kanan om khom hianin kanan da khom hianin alo moi em mai thin kha lo ni ya hei champhai lama te po na sin kut kanan tia mun khata kanan chin khom wang kha ni ya na sin ku chu tam khom mai mun dang dang apon chu tiang chuanin tourism lama hian tangkai takin kan manganga chu chuan la sa takin tourism hi Mizoramah hian min promote don in ka thia chuwangin hei hi rules lama te chiang zo kin han siam theini selangin atha viau in ka thia chu chuan rot na viau ani bokana pu speaker kalome member zom tak pu a rok ni na so ha pu speaker kalome pu speaker Vawiin Bill Puimo Tak, the Mizoram Regulation of Firework Bill 2026 sahi look takakan enve hian hei a regulation kama chemi soyang khan a regulation of Firework Bill ani a lai karon din dona karil ruwa lian mai pakhat chu dan hi kan han siam a thale meya amaro chu aken ko lama hi kan chaklo chon dan hian zia nei thin lova chu wang chon dan hi aken ko la ya hi poimo inka khria chu wang chon khlai ha kan sei ma sadua he danina aron sei tla puya chu pollution air pollution te noise pollution te bengcheng lutuk te borok ti chetu lampang khatiang chi han siam tharna tur thil kha ani a tunlai hian noise pollution te po hi kan control zo chi lo ve te khatia he dana hi ni e kan han kalpuyanga kan han kengko anga kan kengko zo le silo kan fe lang ti chu ka hlawang reng mai he dan a hi ama ro chu he mi chunga hian thil poimo tak tak ai ni jep thawa he mi mang hian rules a siam la hi chu kan film khurviau chu angai donin ka sia a ti chon he bi la hian chapter 2 khan regulation of fireworks ti kha clause 345 khan ain zia ka heta hianin permit del lo chuan enge ni DC ne tanga permit del lo chuan enge mo han ha le mo phal lo ti te tin local phal lo ti te enge mo in zia ka hemi ba ka hian elaya hian enga tinge kan bello kan minister zom tak khan kina oin apna min han silfia theise du lai kan ne chu enga tinge state danga tang te alak lu phallo na dan permit tel lo alak lu phallo ni ti dana kha hela hian kan han thailand ve mai lo ti la ya kha karil ruan deva tin chapter 4 khan offense and penalties tia khan clause 11 khan pu speaker I phalnen hila hi toy te kan share te ang shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 months and shall also be liable to fine with which may extend up to 50,000 rupees ti ani a
helai hi en ni lo deuh hian or ang hian akal thei lo mi dan voi khatna chuan atu chuan nakin ala amen zel thei ania en han tiem em kha tan boka choi bok kharai ka kha i ril ruan om dewatin e close som panhina po khan kha tiang deuh chia khan public servant te tana punishment a khan om boka en tia khan or han ti la te kha i om thei ta sela thaim o ti kha i kan karil ruan om dewa tin elaya hian a punishment a hianin animal punishment a khazialan ania a group punishment ang chi hi Thailand ve te hi atul lovem manile nakina engemo sports thila te po loman engemo anhan champion a group anga thil hal ko haron hal thut te omta sela ani lopon a kosan ang te po in a diwali huna te po group anga thil ti lo om palta se a group anga han enjoy tiramo engemo han in semna dan te kha han Thailand lo hi a fuem o ti lai te chu ril ruwa an om vele dewa tin dang lekan soidot chu atop na bera chuan pu speaker Michelina sa khan 18 na khan pu speaker phalnen helai to te hi kan chiar le dwa the state government may by notification in the official gazette exempt any person or class of persons tiania any person ti kha atok mai lo manile or class of persons hanti lai taka kha in thiar santum na engemo class deu om mihring jinga po discrimination thleng soi thei tur om theiangem kalaya kha enge ni class of persons hanti lai bi takte kha han sia chian te po kha tha in ka sia a kima lo chiarna rang chon khati jong khan kan her theingem ti kha kan hlau deu ani e pu speaker kalome member zom ta pu singun ne chung so ma pu speaker kha mamiten soinul towa tlem han soi ve kan du su he ne kan rama hian halpuah hi kan tham dan su ni lo na turang ai hi ni tok mai zandar sompon hi kum tham no zanan thlen phe puak nge ri mo sarkar pona kap thina John ne na duty pon mana hanin rem tak kha aum le theilowa helai hi na china samphai not bill tu na soing deuh khan helai dan kan siam rau chuan a hun hon chin deuh te le I deuh te po ari relax hun te po khatle man da deuh te su a thavio lom mani o kan han dan kan siam nga ta hian hei regulation bill kan han pa sanga rules se kan siam nga helai po a penalty a te po anoi kha thleng an choi na tur public servant a pheichuan a oma kanin ti tak theng em hi chuai chuanin halna antanan aizol khupuya ven sumi khime chon sumi te chon chutan halang dar som pakhat le chan betanga som pane mo som panhi le som pakhat linga tanga som panhi le mini som pakhat thleng han ti ang chi te khan han ti langin kan zom thei tur tok le kan zo tok de te po hi a thai mu ti la kha kan ngai tu na om ve a tin hei achina tipa bial tu khan soya helai preliminary panhina hen in extend to the whole Mizoram tin line a definition a khan aron soito kha village council ti khan autonomous council kha an lang vele mi lo maya helaya constituted under section 3 of the Mizoram Village Council Act 2025 kha autonomous council an mang velo khalai ta kha apoi mo khop pin ka ria autonomous council te hi kan include don raw ni chuan kan da te le hi atha in ka ria chu tin heta kha kan nei thak tak kan khan committee thang han dina state level te district level kan din na tura khan pu speaker apakhatna chairman a khat DC ni anga ti chuan SP te ka vice chairman ani anga ti chuan additional DC kha member secretary ni anga
ti chuan municipal council konsana chuanin a representative te kha an venga autonomous council kha a ol le hlau mai an tel talo re renga hela hi following ka ria acha chu section pathumna hian that pu speaker la hi phalnain kan chalok te the chairman of the district committee may invite any other person for taking part of any meeting of the district committee khata somve sathiri ngot tur anni kha chuanin arol kha an play tam thein karing lowa tin autonomous council chuan headquarter chiha oma longtlai a oma kamala nagar oma kon khopui te khilai khian dc te omma sela he kan rule se atak taka kan tho theina turadan chun autonomous council te han role poimo he meeting apo hen member ni na hi chang sela nei ve sela apoimo velo mi o ka te dc na control zo vekan a hi chu kan velo a ti ni khan na kena a ho ting lo palangem ti te ngai tu na a om ve a he internal village level apo village council te bcp te kha chairman tur ania tu tiang chuan autonomous council a khan autonomous council area b ka chuan autonomous council te kha representative kha om ve ta sila chu ti chuanin kha meeting apo kha akal rual ngatin ma an lak na tur hi hi adan ang le a hem nang ngoranga kalpui ngot ari chuanin in man chu lai takka ro re la zo te sai chi mau in zo te hi ani no ma min se ma local don piang kan se te nan tengeng of di lan ti na tengeng khasu an vo ra tunge vor ti tang ting deuh khan hal se dan sadeu nei mai la tunge mananga khalai takka kha district council area chuan district council ho tu te district council te son role poi mo tak a hin tel ve se a thalom o ti lai kha pu speaker kan dan siam a hian siam tur kan bil pas sura hian kan huam tir rawani chuan solai son hey municipal council area po municipality sa po ai o representative anom si chuan autonomous council te representative anom velo kha chu a felon mi ti lai kha pu speaker kan din chan ve deuh pakhat ani lo me members of the pulal romliana pa pui soma pu speaker kalome hey kan member zom tak tak tena an soi tak ang khan boina kan soi ho hi the Mizoram Regulation of Fireworks Bill 2026 the nia nia member kama soi te khan an soi fia nual to thona chungin then khathan ngaihdan a chuan he bill hi halpuah lamchi khapna dan tiang zong ngai mai the ani rualin kama member soi tu then khaten an soi ang khan dan mu mal tak nuaya fireworks kan man dan tur dan mu mal tak siam na tur bilani ti kan mu a khap ringot ni lovin he dan nuaya hian mu mal taka dan nuaya ati dan te po a om theidon abi se om ni na langa chu chu he dan te po hi a that na ni kan phia a kan ngai thak tak ang khan he dan hi kan keng ko zo le si lovanga ti te ten enge mo te ma han lau thon deuh te po kha kan nei a amai ro chu dan hrim a hi afam kim le du thu samom lo ma se atam theyang ber dan nei hi dan siam tu kan ni na zona kan ngai tua kan ti lo thlin tur nin ka hia he dan kan minister changtuina aro pulut po hi lomom ka tia khundanga te po kumliam ta te po khap alo ni in khuak hirna te po kan han puang ve thin tak na nga duangin a lo tling tok lo ti te kheman ni le tok thin lo a drone te kan in vil chung te point ti te po kan han soya khang zong po duanga lo thin thin lo na le a in khem na po han kalpui ni thin lo na fo po kha dan mu mal tak kan lo nei lo wang te po hian ni renga chu wangin voina hian mu mal taka dan lo kha dan kan siam don ani a he bila hi atulin na poimo len ka hia ka support ti lo thin ngei po thain ka hia tin hey
kan keng ko zo le lo palang ti te po kha lo thon na a om dewa member then khata tangin entirna hei thil crime lian tak tak kan ti tual thang chi te po phalani lo wa dan om na reng chungin voin thlengin thil thleng kan tual chunga thil thleng ala ni fo renga amaro chu a thlem na le a khap na mu mal tak om wain khami dan mang khan thleman nia kan kal pui ni maya chu wang chon heng fireworks te po hi hetia dan kan siam nu hian kan dan siamang thap hian a thleng zui thak lowang ti chu riat sa ni amai ro chu dan om to chuan kha dan mang khanin mu mal takin kan regulate to dona kan kal pui to dona chu a chul na tak pon in ka hia henga wang te hian he dan hi a point by point ang te soi lovin a tool ka tina le ka support na point kha atlang puin kan soi deuh thuak ani hei soitak ang khan he dan noya hian thil ti dik lo le phalna nei lova dan lo ang taka kalpui te chu hem te pon nianga tortir te pon nianga chu ti rual chuan he mi dan noya tho hian mu mal taka ti phalna dan te zor phalna dan te po kha om thei tura ngai taila ka du dan tak pe chuan ka ma member te soyang khan keini aya ram boruak bol hlo zok mun chen khata te po enge muni khuwa chuan hetiang hi anla ti top tak chuang lo ni event lian tham dewa te festival enge muwa te le hun pui anga te chuan antinan olympic ate FIFA world cup anga te po closing te le an opening ate po kan muwa ari ut mai ni khatiang ni khuwa te po khan dan mu mal tak noya khan ati theina dan te po khalo om ve to anga ti te po kha kariru chon min mit tha tirani chu wang chuan in kai huina le a hanin von phim khuna dan mu mal om lova kan kalpuya pu chop dewa kan hanin khapringot thin hi he dan nuai hian mu mal takin kalpui ani to anga tin he dan nuai a hian a fam kim lo lai deuh te po kan mu chho zelinarin oma a huna zirin a tu chuan a fam kim lo lai te po a tu lang zela amen chho zel thei tura ka ngaya chu wang chuan mu mal lo taka a kan bo ruak te poina tura tin mi pueng hung thei te po ventur tam taka oma wangin mu mal taka dan nuai ken ko ni theina turin the Mizoram Regulation of Fireworks Bill 2026 hi kalpui tlang nge ya kan siam pui thin nge hi ke chuan tha ka tia ka support zia kan soi ve lo kan ni kalome members of the puvi mo som plong no so now pu speaker kalome ne minit nga soin hun kan ya chu ko chu man zo ka tum lowang he bil hi pu speaker a thaleng ka ria the Mizoram Regulation of Fireworks Bill 2026 apulu tu kan minister som tak ke sabda chunga po lom thu ka soi duwa tina bik takin thalai te ai wangin lom thu pu speaker kan han soi dei teng le tu ma han ti ve khang la gila ke ne u vek te nia kan lo soi ve thina ni thalai ti mei te kan thalai ho kan ti tia kumri tha jana khapani sia ke ni da po ngoi ren kan lo hal ve fo ni tu ma ta ka chuan e chu tiang chu nia kan lo soi thina chu khoyamo hun pakhata kha ka ma member then khatte ponaron soi thowa hun pakhata phal hun chung te om ta se chu tiang huna chuan hal thin te la ti te kha kan lo soi ve lai thina tin chumi pialama chu tiang ang mun phal bi kan nei ni kha chuan tu te tan mo po stall te kan thing pui dor te lo siam anga tiang khan ei zon na ti mei teng ei zon na han ti ila asum lak lu na ti jok teng kha hun lai khan mi har sa jok te pon an lo nei thei do na ni ti te kan an soi fo thina tin ni china kan member pakhat tho champhai note member zom takina ul tes on soeng deuh khan tourist himna tan te po hian thil tha tak ani ang ti te kha e kan ron throp tua hetiang ang rules ti mei tiang regulation bill an ron lut hrim hi thalai te kan lom hle ani ti te po kha e kan han soi du ni ina dot le kan han soi du chu alak lu na konga hian e kha khap na dan te ala zo dan tu te po ruam man na fel fai tak om zel do ni te pon kan ria i bo ruak ti chetlem deuh thei
hi omani tlem chuan aman chu sang deuh hlek mai theya kha tiang ang chau te kha han phal chho teila ti te kha ril ro oma ka pu pa pu ya member zom tak khang ka ma khan soi to a enge ma opening ceremony khovel pum ho olympic te world cup ate chu tiang chuan hun thang thanga tiang khan fireworks sin lo mang sa sel he ani han zir chiang la heng fireworks sian bo ruak alo ti chemang hau lo te ti ten soya kha tiang ang chi te kha kan lo lalu tani pon lak lu dan te kha om ta se ti te kha pu speaker kan han rot pa du bokani tin helai chapter 3 village council chairman te thunei na le local mi pui te thunei na sang takan pe hi ya lu leng ka ria hei hian mi pui sarkar aron ti chiang le zualin ka ria kan rianga tun christmas liam ta te po khan ya tak taka chuan kan sarkar lam na thok te abik takin home department te kan police te pui tu lian tak su local ka khutual mi te NGO in mangte village council lama in mangte khan ni hlomani hetianga dan fel tak om hi anu leng ka ria chu ti rual ro chon ru pakhat lo om ve chu ni kum lam khan khapan nia drone ten en ti han thei top kan sarkar punan chhuat tak mewa chu ti rual chuan tuna kan member then khat pu speaker riveila ma thu te lampang te po an nia ka tilowa ani theya kha dana bo chia du hrim hrim wa mo tia halui tlat te khan om ni om ta ka nia kha tiang te kha mi pui te point mai teang tu nuwa chuan ching le to loila sarkar in tu po sarkar se mi pui ta na thatura ro ma nei chu tu te po hian i zom tlang vek mela ti te kha ril ro te oma kan han soi lang ve du hrimani po ni se pu speaker the Mizoram regulation of fireworks bill 2026 tra ka tia ka khopani tin kan han soi non le du chu hun tiam bik te nei ila tiang khang khotina veng tina theilon pon veng in tel khom deuh hun pakhata chu tiang chon om zanein heng kum hlui thla zan te hi pathian ro puinan Mizoram chunga nge hian hun ruam mana fel fai tak nei itu manguti te kha kan han soi ve du ni kalome members of the pular rin sang rate pu speaker kalome hei voina kan home minister zom takin the Mizoram regulation of fireworks bill 2026 aron puluta lomom len ka sia kan home minister khan he bill aron putlua athuron soya khan halpuah le halmoivel khapna bill ni khan kalo ngai thla maro chu kha athut puilam te kha ni no confidence anon move ta nge ni nga chung om dan turan lo khreviau zok ka khelawa pu speaker kan aron bill ron pulut tuina ron soilo ang deu lir mai khan aron soi ta sia soi dan tur po hi sia thiam hak ta le mai ti hi karil ruan lang dewa kama tu soi tu ten mire thele har sa zok te pon sum don na ron zuar thenga te kha abe sei thunge ka khelawa aron soi bil pulut tu ron soi dan nen khai nang ta lo riau maya ti lai te ka thuma kan nei duwa hei pu speaker nie sarkar hian hun puila hian ganan kap thina Christmas le kum thar mizo te na kan hun pui neya lo thei lova sarkar inan khapte poi that rualin tun kuma te po khan khapna dan anan tia drone ten ganan vil kuala tin kan mizo tam tak te kha police ate la kan nin ko ta ten kal nin ka sia chu ti ni rol chuan diwali a kan nge ni sam rifle lam te po hian an hal ri du pa in zui om chuang si lova heng te po he bil ron kal hi chuan he bil hi kan poma dana nga pa ngai taka ron kal chuan an zawain a huam tel to tura ngai la a train kan ringa tin kan ken kol zolo tur dani kan sia mang ti hi kalau khup maya voinia pu speaker reading lama thu te nan soidana kha chuan he bil hi ana tumbera chu a minister ina ron soidanang nilo atam zok ina ron soidana nga kalau thia thiama chuan he bilina tumbera chu dan manga zorte dan manga halte kha alani tawek thowa chu wang chuan kan ministerina aron move dana ero kha chuan akhap burda kha nin kalo khesia chu wang chuan kan engtin nge kan rules aron so huna engtin nge ron jiang ti te keril ro lo langa tin he halpuah le halmoi te leya hal thei tur chuan mo lei thei tur chuan mo disi phalna lak te an nga ya chu tiang tur chuan kan zo angem
mizo mi puite hian kan zawang em imalama pu speaker kamalama tu soitu ten an soyang khat kal don ta se kan zawang em ti te karil ruwa an lang ani ten ka khia du mai mai chu hei pasta ila man khom tu reng amoza thi lo om le ta se engtin nge kan man khom te chu kan ti ri ra lang ti hi he dana he na lang lovin ka ria kan ti ri ral dan tu ra te engtin nge niang ti te kha karil ruan oma tin pu speaker ka du dan bera chuan he bi la hi atha ka tia trisel na kai noi chung changa te bol ruak ti bol lo chung changa te amove tu na ron move ang khan ka support khup mai amao ro chu kan hun pui chung engamo dar kar chan ve tal a hi chu abik takin kum hlui le kum thar thla zan inkara te hi chon hal phal ni ta se a hal na mun bik ti te hi boi thak viawin ka ria pu speaker veng tin hian a hal na mun tur kan tia hian khoi lai mokal khop ta dual dualila engamo te ma lo har film lo te ta se boi na le har sakna chuak mai mai chu wang chuan dar kar chan ve tal hal phal na kanin pedon ani chuan hei hi hal tu ten an du na mun an hal mai kha a thain ka ria khoi mo Aizawl district tan mun pakhat kal kho ma har sign ka ringa tin mani veng chunga po hal tu ra khoi lai mokal kho ma kha veng chungin mun tham mun rem kan lo nei kher lo thei chu wang chuan he bil hi thaviau ani rualin ke mizo mi puite kanin nor chep na mai mai ani theyang em ti kha karil ruan langa chu wang chuan pu speaker he bil hi kan pa sa adana nga ron kal chua to huna chuan nakina in thiar na om lova asam rifle lab da pon an hal kan zui nga mangai karinga tin phalna nilo phal dan ang nilova lo hal te po mizo mi puite kanin zui ruala diwali laya kanin thada kan lo phal ruk le si te kha aw mang ti hi ka hlawa chunga chuan ken kona tha se train kan ria ni ti kha kan soi ve du ni e the leader of opposition is so mang pu speaker kalome ro rel tura kal kan dia mizo mi puiten min be sei dan siam tu te dan siam ko nga tai ma tok lo te soi te po kan lo fa wa voina kan home ministerin the Mizoram Regulations of Firework Bill 2026 state danga pon nei tam lu lo ron duang chuak a house kan han soi ho the hi lo ka tia pu speaker irem ti na in heavy bill ka lu ma hian than he ngai thua i office za omna von atul na konga company kha than nei bel kan du a oma kan house leader point min lo hiat pui tul ti kan nei ni tun tum kan session tur tan hian sarkar government bill alut muang ema business advisory committee BAC hi August ni somle palia kan thua kan thut turpo PAD lam point department de port tira bill nei tur zong zong te amendment amo bill tharamo ni somle pali ma thelu turati kan ni BAC kan thua sarkar bill pakhat chia alo thenga kan the thiam lo khop maya ama de loka nili ninga kal towa cabinet meeting in an thu pas tam tak bila lo lu tut panga paru om don ti kan hu bok sia alo lu reng lova kan speaker Vawiin BAC thu te kan boi viawani kan han soi ho na phei chuan kal zel tura kan in ven na le kan in tha da lo nan Vawiin August ni som palia bill lo lu lo chin hi chu pakhat ma I table lawang emergency awmani chuan kong chidangin ama lamai sela ti in thutluk na deu ro po kan neya ama chu khamini khan PAD department te kan assembly chunga khalang ngai tu ho te po kan in bekwala bill pakhat chu he thu kan soitur ho matangin hei Vawiin aron lu done ti in kan ni tiama khan ho matanga lu tur thu kha chu kan lo dong ta chui pani chu tun se sona ngai tu turin I chopang kan ti ni tu tian chuan BAC po kan soya kan thua kan oma huna local deva
kan ministry sang ten kan bill nei te tlai taka assembly a kan thelu ta kan assembly in kai khuna kan dana hianin member te hian kan bill reng hi 4 clear days a kan don hi member te chan vo wani nilital kan kol ngai ania bill tam tak alo thleng le sia ani na taka chuan eng tinango ngai ruatin lung le na khil chang tiang debin kan speaker that na zara voina hian in bill tam tai kan ngai to don ani don chawa zirtop zana kan huwa in rin ni ni khat pathian ni ni thotan ni thum 4 clear days kan nei lo him bill tam tak ngai to thei kan ni lo chu he sarkar ministry chang tu tam tak te kan in tha da wang ti ka soinon duwa kan house leader poni minister zong te hei ai chang tu ra kan ti lo chuan dan kan duanga kan table to a kabinta kan pass to a akal pui da tur assembly kan thentir theilo assembly zom la kan vong lo le kan pot fa na hi a thalo ka ti wangin chu thomas waya pu speaker isoi atana rem chi lo au elama ten kan soi pui che ani pu speaker tuna the Mizoram Regulations of Fireworks Bill 2026 sungchanga hian soidu kanei point 10 khata chu na ma saberin section 1 subsection 2 a inziak kan MLA zom tak uke kha moa naron soya kha a serious khop maya Mizoram chunga kan dan siam rengin kan u naute autonomy sang nei te address thiam ta kan dan siam te an mani in enkol na sang big an nei na hi kan za fo hi he state tinwam tu turani wangin helaya hian kan lo mai thelpal akha it extend to the whole of Mizoram tia kan dan kuat akha alo dik lo ani po in sarson thar siam sak kha phal sak ila hi kan changtu minister po in nakina ron ngen mai se tha in ka khia a hei hian kan in u naw na turata na athat ka be se yani tin u speaker section 2 subsection section 2a akhan child dikharon da child not complete 12 years old atia child kha kumsom pani complete lo tiang khan aron soya ama chu juvenile justice act sang ni sompanga hian child and adolescent labor prohibition and regulation act 1986 a hian kumsom paria theng hi atisia kumsom pathum teenage ho kha engtin nge ni don ti kha khil fiana dan akal don chuan helai hi khil fiana engtin nge niang ti kha mana khem ni don ta ang selangin juvenile justice act noya khem khan ni le singem ti lai kha ka zona ani tin section 2c fireworks fiana khan low hazard explosive ti kha oma low hazard explosive ti kha Mizoten Halpuah kan ti te bom kan ti te kha a huamwe huam lo a thil fia tam bela kha chuanin hal moi lampang te le thil dang engamo eng choi le mak deuh da khudeu lui kha angria wa a ring po kha atel thei mai theya khalai te kha thil fia deuh anga in ka khia section 3 changa section 5 fa khan district tina deputy commissioner terem tina lova hal le khap kol khap chungchang kha aron siama kan member za om tak servibial to MLA pu kalin sang aral te na aron soilai kha kaliro oma deputy commissioner ten ken ko tur kan ti lai a hianin heng Assam Rifle aniamo CRPM BSF kem atang tepon hal moite tin an holi le puza aten han hal te hi he dan hian a huam nge huam lo an ni hi excluded hemi dan ina a huam lo de a kan da nge da lo tia kha min han phil fia se he dan hian Mizoram chungam ja huam vek don ani chuan sarkar kutpo achak le zual atulin karing ti kha kan sei do ni section parukat changa so ma khan high level committee chungchang kha aron soya district level te state level adimo committee pen sang oma thuron angdewa kan home minister achang tu te padan fiat chunjama kan du chu ron inzia ka khan NGO social activist hote charles worker te kharon tar lang lian via wa local level le khami sang a khan
a thei ram chuan henga hian kan technical mi environmental expert te pollution control board lampang te tin health professional lama thok tu te po a committee district level le local level a po man tangkai turan om chuan khang ang chi kan expert te kha tel thei se a tha in karinga tin legal expert te po hi an om tel ngai na sa then kan han ti tak tak anga dan kan siama kan enforce don chuan legal knowledge te kan mo awangin legal expert te po henga hian ngai poimo tel thei ni se ti in kan soi du bokani u speaker section som pakhat som panga kan en khan section som pakhat khan mi karil ru hi zona lian pui min siam saka section som pakhata khan no pangkum som pani hnuailamin dana bo chiat chuan aya achung te thathum tan tir le cheng singa choi tir ti oma no pangkum som pani hnuailamin dana bo chiat chuan achung te tan tir achung te choi tir han ti kha hei India dan hmuna kan hmana hian no pangin mi engemaw thila mi lo ti palin poisoin mi te lo ka palta se emo apa ten tan tin ngot ngai mi le he dan hi enge ni o kan chang tu minister khan min han filfia sakselangin section som pakhat na kum som pani hnuailam te dan bo chiata achung te thathum tan ti re cheng singa choi tir ti kha adikem o katia tu ti rual chuan section som pani public servant te hetianga sarkarin dan thata ka siama public servant te an lo tilwi de chon femna da akhachu atha khop mai katia khalai te kha kan soitel ani chu section som parian na khan exemption kha oma exempt any person or class of person from all or any of the provisions ti oma kha khanin exemption pek theina dan le engamo kha ahuam nge ti kha karil ru a oma kan member then khatte soi kha ke po kathin lunga lian pui a oma he Mizoram regulations of fireworks bill hi tha ka ti rualin helaya exemption provision omlai mang hian dan tha ani rualin kan mi puite tan che lut tu ka siam hi thare me em khovel tu ver han da kila kum thar lo her new year bor vela fireworks tam lut tuk mai engkim mai tun laya kan hu to a chuti lai chon kan nula tlang walte an tui hal ve to a chung laya chon helai exemption clause mang hianin zanda som pakhat lechen ve tanga jing da som pani lechen ve inkar bor vel te hi chu engemo kum hlui tha le kum thar lom la hi chu mi puite helai dan mang hian atlema kan ti olte chumi laya kan danina ako ber health section lama chak lo jok te mi health right kan ti te pok kha le lama an chung te pona lo mun him jok sep so kan lo da dan tu rahi kan ngai tu tel lo hi chuanin kan thang thar lo kal tu te tu ver da da zau to a hetiang lu tu ka han khuak khit lu tu khi a thabi ka yam le ti te in chu te chu ka ngai poimo lai kan soitel ni se a thu phunga Mizoram regulations of fireworks bill kan han nei thara mun danga mi en tur po tam lo viau mai hetiang ang mi dan hlui tuk manga kan in rem sang khat zariat sang khat ko somriat paruk dan ti te engamo explosive ak sang khat zariat somriat pali manga kan han in rem te a hlui to lu tuka dan thar kan han mang thei tur hi a tha in ka khia chu ti rual chuan a top na akan soinon le du chu in filfia ngai lai kan zo na te tin exemption clause mang khan tlema kan kho hoi hanti zau khet a thalo mi ti te kha kan ngen pa ani u speaker ka lo me le lo me kan house leader in soidu anem o nei lem do mo le ani chuan ka pu ke sab danga kan minister zo takin kan sei ho na te when up to kan som donaga mara chu kan opposition leader thu soi khatle kan ve ka du ve dewa ram cha kan langa kan house leader ni sei tu rai lo ta ka chuan ne bil kha aron thleng ta ren khopa BSc kan thut khan bil pani pakhat alu to a pakhat local mek om ti kan sia a ti chuan engemaw zar lu don ti kha chu
Council of Minister meeting at Khanin Asiat Boka. Kan ngai changa ti chuan ni som hile pakhat Khanin aron thleng ka hloma imaila ingma za khalo thlenga chuan kan leader of opposition a sayang deuh khan ni som hi pakhat nia alo thlenga ania chuanin ni nili ania mar chu kan dan article 79 a khanin nili atina a clear days a clear kha a specify chia lo dewa nili 4 days ti khani maya article 79 a khan chuan article 346 khana lea ta khan khamai la enta ula hete ani chuanin bil pani chau ngai tua session han chut tekha lelama chuanin sarkarina chanhem ngai lo na le sarkar ngai tua na mangwak lo te po ang thei lek lek bok si le engem mo san ni ti luturom ti sia thu sia wa khanin khabi discussion speaker discussion kha kan pangta ani a article 346 ang khan mara chu kan opposition leader ni sayang khanin for clear days chu atling man lo wa clear te lo wa khanin kha sia chen na kan mangta kha ani a ni kan official lam te po claimin akhuna enge ni kan vei tak tak lo deu emoti the tur hi borok om le zeu sina chu tan la le zualila eng sarkar dan bil lu tu te he poimo a sarkar ya thei top chu ngai tu nan sen a hi he ta official lam te hian thei angin uzui sam chini na tin tlai taka thlen hianin ke mani assembly secretariat te kan staff te hin line om china zan rei tak tak thlenga kan tho te ngai pha fo china ni te kha chang mai thira kan bel ro se le tura chua kan minister zom tak pu ke sab danga point up turin kan so manga house pompina ron dil house selai ro so mangu Speaker Kalome Kabil the Mizoram Regulation of Fireworks Bill 2026 sai hona member zom tax te pakwa in ngaihdan an soya atlang puyin min pompui feka an support awangin Kaloma chiti lain kha kan ngai thak tak ang khan du khop lo lai deuh te kha an oma atir lama khan member zom tak puke ramo le member zom tak pungul lian chunga te khanin district council lamina representative an lo nei vedan om lomi chu he dan ken kona tan po hian poimo in achak jok thei da lo mo ti in avui vai lam ni chi alovin dan ti phui sui le ti chakna tan jok thane man ngai thu an ron tar langa lo mom hle maya he khami chapter 2 fa khan locality in rural area means a village as defined under the Mizoram Village Council Act 2025 ti kha oma hata khanin tha kan ti tlang ani chuan or the relevant act under the autonomous district council ti te po tel nita sela athale zol om mange ti member ten tha kan ti khot chuanen kha chu atel thea ngai ta ila chu nakina kan han speaker in ramati chuan kha chu asoi fel thei tur angai la athau me tin
it extends to the whole of Mizoram ti po khachu chuna ron ching fel hal thei don inalang ro atizia lo mum angai taila thange ki chuan ale lama chuanin khami section 7 2d a khanin member dangte arwat bel thayang ti kha a thoba ma se khami ringot kha ai kha chuanin ma kan han rot ang deuh khanin or handa khanin atak deuh bik om mange o kan tia alung oi thak jok deuh mai om mange i kha kan rel ro lo pai ta ila tha ange kha member zong deuh tho khanin uin to period exemption han siam kha kan du ang reng viu maya halbu hen thon thu hi lo nga to ang reng khop maya seitura ta me maya halo thei lova in ngai hi kan thahem ta viu mai chuti lain hei kum eng tika tang khan nge kulikon te chuan hal ngai reng to lova kulikom veng chunga pem lu thi chon halo turan ngai mai zela chu tiang chu kan mentality min kai hroi tu hi ani ve a tin sang ni pakua khan na men lovin ko fran lama tangte NGO atangte sarkar atangten ngen na siam ani a sang ni pakua atangin sang ni som pakhat som pahni khami kum li chung khan kan hun puya hian halpuah apuak lo ti record ani ti chuanin kan tan ruala kan tum chuan alo thei viu mai a ti ania chuan akum le khan kan khu har de te pon mai thea thunei tulam khanin dedicated place le a period exemption period siam ni sela tia kan han ko ta ka khan a try dar le ta a khami nulam khan ti hian dan kanin bo chiat siak le ta char mai ani a khunalai khachuanin a khap tu te tho khan ami pangai rengena an khap khan sarkar lama po tlom ngai pol lama po ami pangai rengtena ngen na khau takan han siam khan CRPC khunlai khania khami mang mai po khanin halmi alo khan kumli lai Mizoram hi alo om thei ti te hi thei lawila tha in karinga kan hal le tak chana po ni china kan soi ang khan athu nei tu lampang atanga kan tlom masak wang deuh ni khan chin chiana chuan omani chu kum som kalta lam thil ania khami nu lam kha chuan a har sata viawa chan sa ni som ni pali sarkar ZPM sarkar an dina Christmas le kum thar masaber kan han machon khanen dan mangin BNSS te kan han leklama tichuan uluk deuh main he ta Mars thla atanga soitan in September a khan kan han puang chuaka puan chuatan tir lai kha chuanin dor kai lampo la lei an om mang kher lawang September thla velani chumi nuwa chuanin na men lovin thei pato pin kan police te le dan keng ko tu te an han tranga tin assam rifle chungchang te ka kan han soya ne tun ma chuanin assam rifle hi kan hlau khopa an hal hi kan exam de uro thina amara chu sang ni som ni pali khan le kha ahran pa te in ahran pa mu in an ho tu te le an sa fa ho tu te po sarkarin le tlom ngai pol ten an nge na thuan oi thaviau nge ani sang ni som ni pali nulama hi chuanin assam rifle ho po an zia viava som ni panga diwali khan aron al zuaya chu po chu rang takin thunei tu ten an thunei tu ten til dan keng ko tu ten ne police ten valu silin an wange na ti chuanin an tilo chhun zom ta ani
ติส่วนข้ามีกุมาปอกขานกันเอ็นจิลนะหลังสารตักสุเฮสาขดังเบียน้ำดังเตโปกันอินเงนาทวนอ้อยเทียนียกินเนคริสเตียนอินวัวเตหูเฮียนกันสาขเนนะอินไกหน่อยเมียสีโลมีปุยดีมีฮาร์สโซกเตนเอาปังเตเลตร์เตเลดัมโลเตตานะฮาร์สนัทเห็นตูนนิบกตินบูรุกติดเสบกกันรันเข่งกันตอร์เทฮัลปัวฮีอิติโลชามังอุเอ็นต้นตูร์น้ำดังสาขดังเบียกันจิงานอมันฮิติเตนตรงกำน่าอังเร่งตักตักเตคาเนนกันหันอินเงน่ากันเอานัสเลนี่คือกันเสียงสางนิสมนิปังสมนิปลีคริสต์มาสขานเล็กุมทาร์จานะเพื่อขจวนเนนเกี่ยปกันนัดล้างโชคเวะกันวักกัวละไอโซลคลายกัน police officer เตเนนดาร์สมจันไลดาร์สมปนิอริกเจียขันฐานะกันโอมาอัลลาเรทับมินิดขัดอัลลาริกโลบขันอัลลาเรทับอันริเจโรฮัจรันพวกตาซาวะปะขัดันปัวเวเลขานินอาริตัดชัวมายากุมดังเนนดังลำจวงโลนี่โลมันชัวติตูร์ขานินอาริยาเอาเนนอาเรอมดวงเร่งขบมายาอโมพุทตุลำนิจวนกันมีเลสาเตหุ่นอันโลเทงอันปัวก็อันหันเอาดุรไม่สุมานี่เลยมานี่นาร์เตฮิกันอินมุดอุโวมายาเริ่มขบมายาจู่ว่าเงินอังอินเงยฮัลปวดสุงสร้างเฮียนินไงตัวนั้นเสียมตัวติฮิเสียเทียมฮาร์วิวเรงจู่ว่าเงินหันเอ็กซิมdedicated place หันเสียมาperiod ดาร์การ์ซันเวมหันคนงั้นหันรถนักปอกข้ากันดูวางแรงนี่ละเว้นเพรสเซอร์เอามันนี่ล้อมีตีไงด่านเอาวางนี้นั่นแหละไงตัวเทตักโปอันนี้ตินอะไรละมาชวนให้กันด่านเฮียนินข้า exemption close ข้าออกมาข้านินข้าเตียงกันสวยจงข้าทุนในตู้ดีซีอินพัลนาเป็กจนติดเหวกอันนี้ทว่าพัลนาเป็กเล็กเป็กลว่าจะข้าอันนี้เวทว่าไม่ยาจู่ว่าเงินเฮมีกัน regulation โมนักกินกันเสียมตัว rules โมปีเงยตัวอังจงดักขัดจู่ทิลจูลนี่อินาลังเลมโลตัวนักกันด่านอมซาเฮียเนนนักจูลนี่พัดจนexemptเฮียที่ข้าเมมเบอร์เต็นเราเสียอีลาอัชโอเมตินอาเกงโกตูคอมมิตี้ข้านินในกัน leader of opposition ข้านินรถน่าชัดเจนไม่อารมณ์เสียมาเฮงอาเฮียนินกัน NGO เต social activist เตกัน technical มี pollution control board ลำเต environmental scientist เตเตลเตสลาชัดเลยอังติข้าอารมณ์สวยหลังอารมณ์คบไม่ข้าปกข้าcommittee ช่างcontrolling body หัวขานอันนเรมจ้างส่วน district level นี่โม village level นี่โม state level ปอนี่เสข้างหัวเตสมเทนะติลเทนะข้าจูซาชิมจู่อารวดตุดเตเนนักข้านินจงกำปนสิลิลาข้ากันเมมเบอร์จอมตะกินอารวดนักข้าติโลตินเทนี่นั่นหลังเฮดานินะอัฟโฟกัสปุยเบรจูเฮตากันตาลันอังคารอันว่าไม่เสีย exemption เสียมังอุติลำคันเสียเราเดว่ามีคริ่งริเซลนะอัตานอปอยาวางินเละทิ้งเละมารันเทงิน environment ตานอปอยาวางินจุง
mihring le environment chu khum hal turin Supreme Court in thupe khau taka siam bok si awangin chumi bo zui na tan chuan ti anita a chu kan ngai tu na kai khoi tu tan po hian mang ila thale o me ne dan hi han siama ken ko zo thei nal tur dan hi chu nge yanga amai ro chu dan zong zong hi chu 100% na ken ko nal thei hi chu atam lu lo mai thei ni ten kha danina athunun tur khei sa zir khanen akhir khan po le ken ko hi harsa ken ko harsa pianga khan dan kan mo na sabok si chulai chu kan hriat thiam ka be se ni ti chuan a punishment chung changa po khan kha chi sang enge mo mak deuh tak tak te oma nau pang dan bo chia ta bible thu lo ang dewin an thla tu te thei thu re an tu te ha tri mang tiang let ling deuh khanen an tu ten danan bo chia chuan an pi len pu te khan an tur thiang tiang zong te po khan oma dan hianin han in bau khan hi angai ve boka so wangin khang khachu anok lowa in ngai sak thei ila achaw me tin hey zel te kan han ti tuna chuanen zel ming te hi official chuan kan han thak tan chho deva prison and correctional center ti ania zel tang misual khom na ti zonga kan hril fia chuan adik na chena ma na amma ero chu kha mun kha in siam that na munatan ti hi tun lai concept a chuan ani to zo deva chu wangin zel tang kher lova dan bo chete in threm dan kong hi dan hian hoina sem em maya tin pexcot te po hian an hoina sem em maya chu wangin he thil he regulation he halpuah chung changa po hian dan bo chete hi zela zukhung correctional center ani emo zukhung ai ma khanen aspota chin fela fine tamtir luti hai tham han fine tir theina tur te kha a provision hi omse ti hi helaya kan dan draft tu tena an thu chop mai ni loven national level international level thlengin punishment hi fine lama hian an kaltir na sata mema chumi chu kan han zom ve ania chu thil danga po hetiang criminal adan bo chutu te hlau om tur ang chi zui an ni lem lo chuanen khati zong khanin in khrem na hi zel pon lama chinfel thei anga piang hi chu chinfela thalo mi ti ngai to na hi awm lian em maya chuti lo chuan mi kan changkang tila tian khuna local zela dan bo sia kan tam tel tela in pakhat zela han in khung vak tu na po kan zel sang te hi zel tin kan lam zel ri anga han overpopulate lo hi om mang lova zatan na tura za som nga kan da za som li kan da ti vel de mai hian ni chu wangin helaya zuk in khung ai chuan ti hianin nge ni a commercial punishment na zong te hi a effective zok ani to lo mi ti te kha ngai dan lo piang thar zel ania tilam chu kan han hoi via wani alepu speaker soidon chuan anoi de uzok te soitur tam taka omanga wena speaker khonga in kan home minister kha min la zon chan lo lai ka zo na kha pakhata oma kan dan section 2 a khan child hilfiana kha not completed 12 years old dinia Juvenile Justice Act 2015 Act of 1986 hiadin
under 18 years tin isia kan dan sia ma hian constitution jok te kan kalpal thengem khalai te kha child means ti khan kan da bok sia ti te kha helai te hi dan siam tu tur kan ti sual pal om thenge a him thobe kan ti te kha min khil ke them o hello mome BNS section 21 a khanin nau pang chukum som pahni chin atitlat maya a BNS lama khan chu kotina pomdan constitution poina a pomdan kha alo ni thowangin chumi en zone chuan nau pang kumbi thianan khanin BNS section 21 himangin kumsom pahni tingran lo dan ye ale put speaker Mizoram Regulation of Fireworks Bill 2026 hau zom tak hian min pom pui turin yang ene le kan minister zom takin the Mizoram Regulation of Fireworks Bill 2026 to House pass pui turin ron deal ta ama ero chu provided tiang de takin ela kharon serik ania kan member chen katran ngai mo lai it extends to the whole of Mizoram TNC in village means of village council constituted under section 3 of the Mizoram Village Councils Act 2025 so atar lang si ADC kha soi tel box si lawa ti lai kha omta kha ron pulut tu kan minister zom ta po khanin housing acha kan ti chuan khalaya Mizoram section 3 of the Mizoram Village Councils Act 2025 or relevant act of the autonomous district councils tikha bill po kha housing cha kan ti chuan aran in hong view maya chu enge cha kan ti le housing and oh kan minister zop ta khan or ti kha aron rob da diwan khan adega kha kan sia chu enge ni housing en kan tu en iti zokila I belang miang kan ti nge zokemo lai kha ani chuan helaya Village Council Act 2025 ti lai le mun dang alo omani point iti teng kan official ter sa thiam mai ngai la khalai Mizoram Village Council Act 2025 and relevant act of the autonomous district councils or relevant act of the autonomous district councils tikha beltaila afel fight hime tikhan kan pom thime speaker relevant act under the autonomous district council under tila dik zo kemo under tikha time and chuan and relevant act under the autonomous district councils tikhan beltaila mo le thil dang chu sei kha sei kan han ngai mo deuh kha an omna sei fia in asiata chal chung chang te po le la hen enge mo chu kira chuan in rules te pan take care to ngai taila act bear act to push speaker helaya panona dina representative from the concerned municipalities relevant department tilaya kan autonomous council kai lai mo eta district level committee na hey page number po kan dalawa 8 chapter 3 chapter 3 kan number 8 na number 8 district level committee shall consist of the chairman well DCSP kami noya dina kan representative from the concerned municipalities tilaya kan autonomous council po ka belveni sila at salom ni
te lo lo ka ta Akim chang deu men kan minister kha de nge dan le ku speaker a thalo ma le ko ya sei lo ve chang tlung sot jog do na ni atan mati si councilor enforceable law ni chuanin dike ten civil society organizations ti hi chu understood dewa ngai taila we me am na sun we me te pokhani the ko san po ni the ya we le we si te pokhani the ya ta chu chip chia lu tu to lo la chamai nge